imaš li možda malo vremena? Da, naravno. O, stvarno? Reći ću Natali da te obavijesti čim budem slobodan. Tada će biti prekasno. Zar ne bi trebao vježbati klavir? Da. To je nemoguće! Gdje je moj sin? Adrian je uspio napustiti sobu bez da je itko od vas to primijetio. Nađite ga! Divan, bezbrižan, zanosan. Adrian, novi parfem. Adrian, 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 Adrian. Adrian, Adrian. Adriane? Adriana Greste! Ovo je super! Okej, bok. Prvi put kad sam te vidio u reklami rekao sam sebi moram ga upoznati, on je tako cool! Što ako sam ja recimo tvoj najveći fan? Da, naravno. Reci ptičica! Jaj, Adrian, ovo je najbolji dan mog života! A nemoj to objaviti na internetu. Imate novu obavijest. Novo odredište. Čekaj, možeš si potpisati na moju bočicu parfema i na kartonu prirodne veličini? Neki drugi put, sad moram ići. Ne, čekaj, Adriane! Mogu dobiti autogram za svoju kćer! Divan, bezbrižan, zanosan. Adrian. Marinette, čekam te već 15 minuta. Gdje si ti, curo? Birala sam koji ću kupaći kostim. Divan, Aha, bezbrižan. i Adrianova reklama ti pomaže da izabereš kupaći. Adrian, Da, evo, uskoro stižem. Marinette, nisi li nešto zaboravila? Zaboravila sam kupaći! Moram se presvući! Marinette, Adriane! ti živiš u blizini, mogu li se sakriti kod tebe? Kod mene ti? Sakriti se? Što se događa? Prekasno. Adriane! Eno ga! Slijedi me! Adriane! Adriane! Čekaj! Hvala ti što si me spasila. Ljudi su poludjeli zbog one reklame. Snimio si reklamu? Nisam znala. To je sjajno. Pa ne znam baš. Zapravo malo mi je neugodno. Ne, dobro, sad je sve okej. Bolje da krenem. Nije li ono tvoj tjelohranitelj? Zapravo ja sam se iskrao bez dopuštenja. Sad bih trebao biti kod kuće i... Adrian i njegova djevojka u fontani! Adrian?